Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо комбахтои новинкаро нишон диҳам. Ино анамо дубайское ки 800-850 буданд, ҳамора митискошунам. Нархи ино 650 сомон донада. Марҳамат, и дубайски нест, вале сифаташон хубаи ҳаминам. Ина бинед комбахти. Диде? аҷоиб хушрӯ, рангошонам хичонам. Ина ҳама намуд ранг ҳастай. Кадомеша хоҳен, суратша партоен дар WhatsApp дастафкаша ма бо пратар мефаҳмам намтонам. Ина бинед чӣ рангои хушрӯ дора. Наминам ҳама хел нархошон 650 донада як либосаш. Беҳад фасон. Хеле ки гуфтам ино 650 сомонашан. Аз ин 800 сомонашам ҳаст. 800 сомонаш Дубай и боша не. Вале бине. Намиём ами нарх то охира. Диде? Иноям ами хела. Инам дош 800 сомон будай. Ина бине. Се ранг дора. Пашола? Дигар рангошам будай дӯстони азиз. Фиолетови сери ҳам хеле рангоям ҳастай. Ба назар бигиред, агар дар кор боша нависед, омада сурат равон мекунем тона. Хушрӯи лавдоманиёшонам. Гили новинка. Инчунин комбахтияи материалошон. Ҳамая мит кадомиша нишон додем, ҳамаш комбахтиян. Инҷаша вишивка доштай бо. Анаи итальянко рози мехом шумо да пешниҳод кунам. Беҳад хушрӯ. Аҷоибак 650 либосаш. 650 сомон як либосаш. Гили хушрӯ. ин нусхаҳои анамо митискои итальянкои дини мазурая. Дар ҳақиқат ҳам сифатошон хубаи ҳаминам дӯстони азиз. Марҳамат бошад. Дар кор бошад, гап занед, нависед. Бисёр гулои хушрӯш ҳастай. Ина ҳамашон хушрӯа ира бине. Ранги аму комбахтои дини мазура. Хичона материалошонам хе комбахташ моллои макай. Блеск метияда. Чантаям лавдомани. Ина дӯстони азиз, ана ин намудошам ҳаста, инош 550 сомон. Ина комбахтои беҳтарин лавдомани вишивкадор. Ай ҳамиду ранг мондая? Ай анам хед ду намуд фиолетови мондагиай. Ана ба инчунин ин намуд лавдомани доран, ранги кабуд, бардовӣ ва фиолетови ранг. این طرف همش 550 سومون دونده. کسی که اپت میگیره با ارزان میشود. همشو بینانی عزیز. یا من 550 سومون. اینم 550 سومون یک لباسش. عجیب خوشروک. اینا 650 دوستانی عزیز را بینید. ایش هم بهترین گلویان. نه مرحمت انا کمبختای با لبدومانی. اینا 650 سومون. انم خیلی کمبختای لبدومانی ستیلوی نوینکا. نه دیده همش خوش روان، همش عجیب بودن. اینیش با ویشفکا داشتیان. ویشفکا داروش هم همین نرخ. چون نماتریالوش کمبختای. خلاصه دوستانی عزیز، کدامش که در کار باشد صورتش گرفته در واتساپ پرتاید با دستف کردم اپراتور میفهمونم. باقی سلامت باشید. خیر.